ئێساشێکە کوردێک دەنگێ گریز بێت لە عێراق زۆر بەقووەترە و عێراق زۆر داوات. بۆ ڕێکلامکردن لە کوردستان 24 پەیوەندی بکەن بە کۆمپانیای ئۆری میدیا. ji dengedengê dûr bikeve. Ji tirsên xwe Lew ranganeyî lê rastiyekan dûr dixîne. بەوە یەکەم کەس بی خەڵکی کوردستان بچووک بکەینەوە پەرتەوازەبوونی ناوماڵی کورد. تاکە هێز لە ناوچەکەدا هەبێت کە پشتگیری لە ئەمریکا و مانەوەی ئەمریکا و هەژەمۆنی ئەمریکا و بەهێزی ئەمریکا بکە ئێمە کوردی. ئێساشێکە کوردێک دەنگێ گریز بێت لە عێراق زۆر بەقووەترە و عێراق زۆر داوات. بچووک بکەینەوە بۆ ڕێکلامکردن لە کوردستان 24 پەیوەندی بکەن بە کۆمپانیای ئۆری ناوچەکەدا هەبێت کە پشتگیری لە Ji ئەمریکا و dengedengê مانەوەی ئەمریکا و هەژەمۆنی ئەمریکا و بەهێزی ئەمریکا بکە ئێمە کوردی. ئێساشێکە کوردێک دەنگێ گریز بێت لە عێراق زۆر بەقووەترە و ئەوە عێراق زۆر دێزانین داوات. ڕاستیە. فراوانتر ببینە وێنەی مەزنتر لێ بکە تاکو هەموو وردەکاریەکان ببینی. کاتێک وێنەکەت گەورەتر کرد wê demê Wê demê Kurdistan 24 dibîne. dem baş guhdar û temaşevanên hijab bültena pêncê êvarê li gel we me bi ser nûçeyan dest pê dikin. Bi fermana Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê zêdetir 4 milyar dînaran bo çareserkirina pirsgirêka Kêmiyavê li Silêmanî û Çemçemal hat tirxan kirin. بارودۆخی عێراق لە چاڕێیانەکی زۆر هەستیاردایە و عێراق و بەرپرسانی عێراق و دەسەڵاتدارانی عێراق Berpirsê fermangeha pêwendiyên derveyê Hikûmeta Herêma Kurdistanê radîgihînê ger rêkeftinek nû di navbêna Iraq û Amerîka de nêkirin dibe ku Amerîka çekdarên opozisyona Sûriye di welatî ji gundewarên bajarokê Til Temer revandin. Dadgeha taybet bi Lubnanê tometên serendamek Hizbullaha Lubnanî derbarê terorkirina Refîq Herîrî pişt rast kir û tekez kir wan belgenînin ku destê serkirdayetiya Hizbullah û Sûriye di vî karî de heb. Bi fermana Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî birê zêdetir 4 milyar dînaran ji bo çareserkirina pirsgirêka kêmbûn avê li nava bajarê Silêmanî û Çemçemal hat tirxan kirin. Jêlerek ji Encûmena Wezîran ragihan demeke pirsgirêka kêmbûna avê li her du bajarên Silêmanî û Çemçemal heye û ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê bir yarda birê zêdetir 4 milyar dînaran ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê bêxerç kirin. Di destpêka meha têrmeha îsal de boriya ava serçînar teqiya bû û bû sedema xwedbûna avê li heft gerekên wezîr gujmê 1 milyar dînar bû nûjerenkirina projeyê terxan kir. Mûçeyên sê mehên di kabîneya heştan de nehatiye dan bû paşkefta mûçexweran. Çavkaniyek ji Wezareta Darayiya Herêma Kurdistanê ragihand piştî rêkeftina digel Hikûmeta Iraqê mûçeyê sê mehên sala 2018 bû paşkeft û mûçeyê her mehekê li gor dahatan da beş dikin. Li gor vê rêkeftina di navbêna Hikûmeta Herêma Kurdistanê û Hikûmeta Iraqê de li Herêma Kurdistanê mehane digel dahatên navxweyî û mûçeyê ku ji Bexdayê tê mûçeyên sê mehên sala 2018 ji alî kabîneya berê ve nehatibû dan bû paşkeft û kabîneya nihan li gor dahatan li ser mûçexweran da beş dike. Piştî destbikarbûnan kabîneyan mûçe hatine dabeşkirin û bi van nêzîkan jî dest bi dabeşkirina mûçeyî 12 têkirin. Herêma Kurdistanê nêzî 27 milyar dolaran qerzdar e ji ber wan qerzên salên borî jî li ser Herêma Kurdistanê piraniya çavkaniyên derve ne amade ne qerzan bidin Herêma Kurdistanê hikûmet jî naxwazê êdî barê ser milên welatiyan girantir bike lewma bi biryara civata wezîran dabeşkirina mûçe li gorî dahatene û qonax bo guncandinê digel rewşa darayî ya Herêma Kurdistanê û Iraqê heta bi hev re vê rewşa teng derbas bikin.
بەرپرسی فەرمانگەها پەیوەندیên derveyê حکوومەتا herêma Kurdistanê Sêfîn Dizeyî ji Kurdistan 24 ragihand ku Iraq di rewşek zehmetre derbas dibe û encamdana rêkeftinek nû digel Amerîka di berşevendiya rêkeftinek nû di navbeyna Iraq û Amerîka de pêk nê vê demê dibe ku Amerîka hêzên xwe ji Iraqê vekişîne. بارودۆخی عێراق لە چاڕێیانەکی و عێراق و بەرپرسانی عێراق و دەسەڵاتدارانی عێراق دەبێ زۆر بە جدی هەڵوەستە لەسەر ئەو بابەتە بکەن ئایا ئەو ڕێکەوتنەوە یاخود هەبوونی ڕێکەوتنێکی لەو جۆرە لە بەرژەوەندی عێراقەیە یان ناوەیە ئایا عێراق چیتر پێویستی بە هاوکاری نێودەوڵەتی هەیە یان نا و بێگومان تەماشای بارودۆخی ئەو ڕێی عێراق بکە خۆ پرسیارەکەی زۆر ڕوون و ئاشکرا چکە تەماشاکە لە 2011 کە هێزەکانی هاوپەیمانان عێراقیان بەجی هێشت 3 ساڵی نەبرد کە داعش یەک لە سێ خاچی عێراقی داگیر کرد هەرەوەش وای کرد کە ئەو کات حکوومەتی نوری مالکی داوە لە هاوپەیمانان بکات دووبارە بگەڕێنەوە عێراق بەواتایەکی تر قەیرانی سیاسی کۆمەڵە قەیرانی تری لە ناوچەکە هەیە بۆیە دەکرێتەوە چاوەڕێ دەکرێت ئەم ڕێژەیە بەڕاستی لەگەڵ خۆپارێزی و چیتوند ئەم لوتکەیە سەبرە بێتە خوارەوە بەڵام ئەمە ناگەێنێ کە لی مرتەحبی ملینجارێکتر هەڵناستێتەوە چکە لە هەندێک شوێن بینیمان ئێستا لە وڵاتانی ئەوروپا لە چەند وڵاتێک چەند ڕۆژدا لەگەڵ ئاسایی بوونەوەی ژیان ئێمە چاوەڕێ ئەوە دەکەین کە لەگەڵ ئاسایی بوونەوەی ژیان و خۆگونجاندنمان بە ئاستێک بێت کە وەکو هاوشێوی پێشوو نەبێ ماسکەکان فڕێدەین و قەرەباڵغی دروستکەین و دەبێت خۆمان بپارێزین. ئەنجامدانی پشکنینی کۆڕۆنا بارگرانی دارایی لەسەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان دروست کردووە بەڵام تاوەکو ئێستا لایەنە پەیوەندیدارەکان بەردەوامن لە دابینکردنی کیتی پشکنینی پێویست بۆ پشکنین ئەمە شوای کردووە پرۆسەکە بەردەوام بێت و کێشە و گیر و گرفت لە بەردەم پرۆسەی پشکنین دروست نەبێت. ئاراس ئەحمەد، کوردستان 24 هەولێر. تەماشەوانێن هێژام دەرباسی لاهەیە هۆڵاندە دبنجڤینە ڕۆژنەمەوانیا سەرۆکوەزیرەی بەری لوبنانی هەروەها کورێ ڕەفیق حەریری سەعەد حەریری هەیە ئەم بەشەکەشی ببی. دەکەی بدەن لە سەرەتای قسەکانم ئاماژەم بەوە کرد و دووبارەی دەکەمەوە جارێکی دیکە کەوا بۆ خوێنی شەهیدان و قوربانیان بە هیچ شێوێک ساژیش لەسەر خوێنیان ناکەین چونکە ئامانجی ئەم تیرۆرە سیاسیە ئامانجێکی سیاسی بووە. ئەمڕۆ زۆرش قسەمان لەسەر زۆر گوێبیستی سیاست دەبیم ئایا بۆچی ڕەفیق حەریریان تیرۆر کرد بۆ هەمووان ڕووناکەوە ئامانجەکە ئامانجی ئەو کردەوە تیرۆریستیە بریتە لە گۆڕینی ڕووی لوبنان و ڕژێمەکەی و دەسەڵاتەکەی و شارستانیەکەی بە تایبەت لوبنانێکی دیکە و دەسەڵاتەکەی و ناسنامەکەشی لە هەمان کاتدا بە هیچ شێوەیەک ئەمە ساژی لەسەر ئەم بابەتانە ناکەین. ئێمە ناسراوین بەوەی کەوە کاتی قسە دەکەین
قسە دەکەین بە ڕوون و ئاشکرایی قسە دەکەین واسمائنا الحقيقية بە ناوەکانی خۆمانەوە قسە دەکەین بە هەمووان دەڵێن کەوا بقى حدا يتوقع بە هیچ شێوەیەک هیچ کەسی چاوەڕوانی ئەومان لێ نەکات ئێمە قوربانیماندا بە نرخترین شت قوربانیماندا ئێمە دەستبەرداری لوبنان نابین کەوا بازێکی زۆری داوا و شەهیدێکی زۆری داوە لە پێناوی ئەم نیشتیمانەدا ئەوەی داواکاری ئێمەیە کەوا دەبێت حزب اللهش لەمان قوربانی بدا کەوا تۆڕی ئەم تیرۆرە ئەندامانی حزب الله بوونە بۆیە ئەمە بەو دەرپەروارێنە نابێت بە هیچ شێوێک تۆڵە دەبێت بگرێت بۆیە جارێککە من لێرەوەدا دەیڵێم ئێمە سازشی ناکەین تاوەکو تۆڵە نەکرێتەوە يلي عم يقول ما عنده ثقة ئەوانەی کە دەڵێن متمانەمان بە دادگای نێودەوڵەتی نییە من پێم وایە کە ئێستا متمانەی زۆر هەیە هەروەکو چۆن کەسانێکەوە متمانیان بە دادگای لوبنانی نییە و بیتان دەهێنینەوە کەوا هیچ تاوانێکی سیاسی پێش ئەمە نەگەیشتۆتە بنجوو بنەوانی ڕاستی و نەگەیشتۆتە دادپەروەریش هەمووان دەیزانین کەوا هەمووان دایانزانین جگە لە دادگای لوبنانی نەبێت ئەمڕۆ هەمووان لە بەردەم بەرپرسیارەتیدان کەس ناوێ بڵێت ئایا چێ کردو ئەنجەوە چونکە مەرجی پێکەوە ژیان لە وڵاتەکەمان کەوا تەواوی لوبنانیەکان دەبێت پەیوەندیدار بن بێکەوە لەگەڵەیەکەوە پەیوەندیان هابێت بۆ ئەوەی کەوا بۆ ئەوەی یەکانگیر بن لەگەڵ تەواوی نیشتیمان هەموو نیشتیمانیش بۆ لوبنانیەکان بێت ئەم وانەیە هەموو ڕۆژێک پێمان دەدەن لە چواری ئاب گەنجان و لاوانمان لە تەواوی ناوچەکاندا لە تەواوی پێکاتەکاندا کەوا کاریان دەکرد لەسەر زەوی لە بەندەری بەیروت قوربانیان بۆ بەیروتدا ئەم دادگایە داواکاری گەلی لوبنانیەکان بووە کەوا بازێکی زۆری داوا لە شەهید و قوربانیدان فرمێسک و بازی زۆری داوە ئەم بڕیارەش وەڵامی دادگا و شەرعیەتی نێودەوڵەتیە بۆ ئیرادەی لوبنانیەکان بڕیارەکە بووەتە موڵکی گەلی لوبنانیەکان بۆتە حەق بۆکو حەقی خوێنە بۆتە حەقی خوێنی تەواوی لوبنانیەکان لە ژیان و ئازادی و دادپەروەری و سەقامگیری ئەو حکومەی کە دەرچووە ئەو بڕیارێکەوە دەرچووە کاتێکی زۆری خایان کاتێکی زۆری خوانین بە گوێرەی تەواوی پێودانگە نێودەوڵەتیەکان و ئەو بەڵگانێکەوە خەراو نەڕوو لوبنانیەکان دوای ئەمڕۆ قۆبوڵی ناکەن کەوا نیشتمانەکان بێتە شوێنی بکوژان بەبێ ئەوەی لە پێچنەوە لەگەڵدا بکرێت لەم ساتە مێژوویەدا سوپاسی تەواوی لوبنانیەکان دەکەن کەوا لەگەڵ ڕاستی و دادپەروەری وەستان پاڵپشتیان کردین سوپاسی ئەنجومەنی ئاسایش دەکەم تەواوی وڵاتانی دۆست دەکەم وڵاتانی هاوکا دەکەوە بەشدار بوون لەم پرۆسە و دادگایەدا سوپاسی دادگای نێودەوڵەتی دەکەم و دەستگاکانی ڕاگەاندن کەوا ڕووماڵی ئەم دۆسییان کرد تاوەکو ئەم ساتە مێژوویەدادا لەم ساتە مێژوویەدا ئێمە دەچەمێنەوە بۆ گیانی تەواوی شەهیدان و تەواوی کە سوکاری شەهیدان و قوربانیان دەچەمێنەوە کەوا لە ساڵی 2005ەوە تاوەکو چواری ئابی ئەم ساڵ بوونە قوربانین داوای ڕەحمەتیان بۆ دەکەین لەلایەن خودداوە ڕێگەشم پێ بدەنکەوە لەم ساتەدا پەیامێک بگەێنم بە خانەوادەی ڕەفیق حەریری بۆ هاوسەرەکەی نازک بۆ براکەی بەها بۆ براکانی فەهد و هەند هەروە خوشکەکانی بۆ هەماچەوە مامەکانی و تەواوی کە سوکار و منداڵەکانیان ئەم ساتە مێژوویە هەمومان چاوەڕوومان کرد لە ماوەی 15 ساڵی ڕابردوودا چاوەڕوانمان کرد ئەم ساتە بە بیرمان دێنێتەوە ئایا هەرچێک ڕوو بدا هەرچێک ڕوو بدات ئێمە ژان و ئازارمان یەکە و دڵمان یەکە ئەمە بەڵێنە بۆ باوکی شەهیدم ڕەفیق حەریری ئەمە بەڵێنە بۆ ئەو کەس لە وڵاتێکی گەورەتر نییەوە کەوا ئەمە قسەی باوکی شەهیدم بوو کەس لە بڕیاری لوبنانیەکان و دادپەروەری گەورەتر نییە کەسیش لە دادپەروەری گەورەتر نییە سوپاس بۆیەوە ئایا ئێوە ڕازی بوون با بڕیاری دادگای نێودەوڵەتی پرسیارێکی زۆر لەو بارەوەی دەکرێت سەرەتا دادگای نێودەوڵەتی بێگومان سەلیم عەیاش
تاوانبارە بلێتە من شەوانên هێژە جوینان ڕۆژنەمەوانیە سەرۆکوەزیری بەرەیە لوبنانê سعات حەریری بوو لەسەر li pêşiya dadgeha navnetewî ya netewên yekgirtî ku girê dayê kuştina bavê wî serokvezîrî berê Lubnanê ve Refîq Herîrî bû ku berî 16 salan di teqîneke ku otomobîleke bombekirî li hemberê serokvezîrê wê demê Refîq Herîrî kiryarekî terorî hate kirin ji 20 kesa zêdetir jiyana xwe ji destan 200 kesan zêdetir birîndar bûn. Ev dadgeha navnetewî destnîşan kir ku 4 tometbarên sereke hebûn ji wan li ser yek kesî hate sepandin ku endamê Hizbullaha Lubnaniyê jî ku tometbarê vê kiryara terorî bûye û ev kiryar jî kiryareke siyasî bûye. Lê dadgeha navnetewî destnîşan kir ku serkirdayetiya Hizbullaha Lubnanê tu belgenînin ku ew ji vê teqînê berpirsin her wiha tu belgenînin ku Sûriye jî vê kiryarê berpirs bê. Li ser wî kesê ku endamê Hizbullaha Lubnanî bûye hate sepandin ku ew kiryara terorîstî li hemberê Refîq Herîrî encam daye. Binûçeyên xwe em berdewam dikin Kurdên Lubnanê beşekin ji qurbaniyên teqîna Beyrûdê tevî ku wan tu nûnerek dezgehên fermîdenîne lê çendîn alî û kesayetî hene ku ji xema Kurdan tê digihên mînaka wan kesayetiyan jî belê Can Polat rêberê durziyên Lubnanê ku dostê dîrokiyê gelê Kurdistanê tê nazkirin naborî li hefeyî binek taybet de digel Kurdistan 24 îro demjmer 740 xulek ku tê weşandin de behsa rewşanihaya Lubnanê û peywendiyên digel Kurdan dike. Di nav qurbaniyên teqîna Beyrûtê de Kurd jî hebûne. Herçende çenûner di nav damezraweyên fermiyên Lubnanê de nîne, lê hin alî û kesatiyên heyn ku li xema wan fehm dikin û di heman dem de bo rizgarkirina Lubnanê li wan hemû krîzan daxwaza helweşandina sîstema hukmraniya mezhebgerayî dikin li wî welatî. Nimûneke herî diyar li wan kesatiyan Welîd Combilatê dostê Kurdan e ku li Beyrûtê û taybet bi Kurdistan 24 axiftiye. هیچ چارەسەرێکی باشترین لە ئارادا نییە. پێویستە سیستمێکی نوێ بێتەکایەوە. سیستمێکی نوێ دەست پێ دەکات بە هەڵوەشانەوەی مەزەبگەرایی. ئەوەش داواکاری حزبی سۆسیالیست بووە لە چەندین دێیەوە. بەڵام پێم وانییە لە ئەمڕۆ ئەو بارەدۆخە لەبار بێت بۆ هەڵوەشانەوەی مەزەبگەرایی. ئەگەر نا هەر لەو چوارچێوە دەمێنێتەوە. Di nav birîndarên wê bûyerê de hin Kurdên rûnijvanên Beyrûtê jî hebûne ku xwe li wan dizane. گیان پۆڵین ناوێکە لە لای کوردان هەیە. وەکو باوکم دەیگوت خێزانی جۆن بڵات ڕێگەکەیان دەگەڕێتەوە بۆ ناوچەی کلس و کوردین. ئەوە یەکێکە لە شیکردنەوەکانی ڕەچەڵەکی خێزانی جۆن بڵات لە لوبنان. ڕێز لەو ڕەچەڵەکە دەگرم. باوکم کوردی زۆر خۆشەویست نەتەوەی کورد چونکە ئەو نەتەوەیە زوڵمی زۆری لێکراوە لە دوای هەڵوەشانەوەی سەڵتەنەتی عوسمانی و ڕێکەوتنەکانی سایکس بیکۆ. Li bara peywendiyên wan digel Herêma Kurdistanê Combilat dibêje hevdîtin hebûye digel Serok Barzanî. سەردانی سەرۆک بارزانیم کرد. سەردانیم کرد. پێم وایە 5 ساڵ پێش یان زیاتر بوو. بڕیار بوو سەردانەکان بەردەوام بن. بەڵام پێم وایە بارودۆخی لوبنان زۆر ئاڵۆز بوو. هەروەک سەردانی پێگەی ئێستیەکانم کرد لە لالش ئەو کات تەحسین بەگ جان بەڵات پێشوازی لێکردم. Duê serdanê de Mîr Tehsîn Begê behsa serdana Kemal Combilatê babewî bû wî kiriye. ئەو پێی گوتم کە لەگەڵ مەلا مستەفا بارزانی بووە کە کەمال جومبڵات سەردانی کرد. پێم وا بێت لە ساڵی 1974 بوو. Amajê bi hewlên berdewamên Serok Barzanî dike ji bo destxistina maf û berjewendiyên gelê Kurd her wiha wesiyeta Teymûrê Kurê xwe jî dike berdewamiyê bi wan peywendiyan bidet. Teymûrê ku di berê de serdana Herêma Kurdistanê kiriye. هیوای هەموو خێرێک بۆ کوردستان دەخوازم. سەرۆک بارزانیش هەموو هەوڵێکی دا و ئەوەی لە دەستی هات بۆ بەرژەوەندی کورد
گرنگترین شت یەک ڕێزی نیشتیمانیە بۆ کوردستان و پێشکەوتنی بەردەوامی سیاسەتی ئەمەیە. کوردستان وڵاتێکی جوانە، دەمەوێت و ستی منداڵەکان و لە گەڵگەلی کوردستان. ولید جنبولات ڕێبەری ئەندامی پەرلەمەنتووە وی وڵاتیە. گۆڕەی کەمال جنبولات بابێوی لە ساڵە 1977 هاتە تیرۆرکردن. لە ساڵە 1983 ژی هەوڵە تیرۆرکردنا وەلیدێک کورژی هات بووە دان. درباسی ڕۆژاوای کوردستانی دبن لە گرێ سپی تەقینەک مەزم پێک هاتوو دە ئەنجام دە چار چێکدارên ser bi Tirkiyê هاتون کوشتن. Revanga Sûriya mafê mirovî belav kir û otomobîleke bombekirî li Rêbenda çekdaran li gundê Silok me birûka teqiya û li gor zanyariyên destpêkî çar çekdar hatine kuştin hejmar çekdar jî birîndar bûne. Rewangeha Amêşebûyê da dibe ku hejmara kuştiyên teqînê zêde be ji ber ku birînên gelek çekdaran giranin ji demada girkirina girê spî jalî artêşa Tirkiye û grûpên çekdar ve rewşa car jî teqîn lê tê kirin. چکدارên dijberiya Sûriye du welatî eger şer û alozî û derbederî derfetê bidin em ê yekem bin ser astê çekdarên dijberiya wihanek lê xwedê mala neyara yek serşil temirê ve û hewdan milkên xelkê deste ser bikin. Welatî ji bûyî gundî revandin û ber bi cehek nediyar vebirine. Gundên derdora Tiltemirê li ser hêlat navbêna Hesede û çekdarên bi ser Tirkiye ve dikevin û rojane jî xelkên wan gunda rastîkiryarên xerab jalî komên çekdar vetiyên ku wan destî hat bo berşewendî Kurd. Çekdarên dijberiya Sûriye du welatî eger şer û alozî û derbederî derfetê bidin em ê yekem bin ser astê wihanek lê xwedê mala neyara ser bikin. Kurd zadan. Efkara min lava ez hecê qamişlo li gel min e dembaş lava bi mixabinî ve hejmara ew tûş bûyên vayrosa korona zêde dibe rêkar heta niha wekî pêwîst wekî ku eger şer û alozî û derbederî derfetê bidin em ê yekem bin ser astê wihanek lê xwedê mala neyara Kurd zadan. Efkara min lava dembaş Cemal ve gote diyar kiri çarda haletên nûhiyên vayrosa korona li bajarên Rojavayê Kurdistanê hatin tomarkirin. Hejmara herî bilind li bajarê Qamişlo bû ku 8 haletên nû hatin tomarkirin li Qamişlo. Hejmara giştiya 19 kes li tevaya bajarên Rojavayê Kurdistanê ta roja îro 14 kes jî canê xwe ji dest dane bi vayrosa korona. Ji xwe Cemal ta roja îro jî hîn jî qedexeya çûn û hatinê bi tevgerê li bajaran berdewamê tevî got pabendibûn nezêdeyê lê di bîstê vê mehêdê qedexa wê bi dawî bibe eger amazin ew ê gorê veberiya xwe ser dirêj nake dema qedexeyê bîstê mehêdê bi dawî bibe qedexe lê em behsa yek dibikin ew biryara rêveberiya xwe serê bi kirina hemû kesên got maskil ser wê watine bin îro ew biryar dest pê kir li gorî biryara rêveberiya xwe ser çi kesê جمالا خود که وکاری هبه پیوستی کوی هبه دوام ماسکل سروی وی به کسی ماسکل سروی واتنه به تین سیزاکرین و دوام اولاتی 1000 لیره سوری بده. هلبت اف بريارة هاني جهة راحتية بولجم هجمارك مزنج ولاتيان لو بخلق بابند نابنو ماسكان داناين لي جمال جالية كيدن فيهن ولاتي دبيجن اقري فبريا خوسر دو خوازب يعني الخيوان كين بكي چابديريا بازاري بكي جو ايرو نرخي يك ماسكي بحزار ليري سوري يانجي دوابة ببرا ببلاش خلقين بيدا بكي لسر ولاتيان بلاو بكي تاقو ولاتي بكاربن ماسكان لسر وي خدين
هن ولاتیین دید بیجن اگر آرمانجا ریوبریا خسر او به گو قربالغ چینه به کمبون چینه به هجمارا پیکتین ویروسا کرونا زیاده تر نبه دوا به ایرو روشا خدمت گزاریه لباجارین خو چاره سر بکه جبر گو کمبون لکوده چیده به جمال لی سفرنا چید من هر سبهت هر فرنینان بینه کمبون قربالغ لویده پره لدورین گو غازی دفروشن لکومینان لویده جی قربالغ پره ولاتی دبیجن آرمان جوا اگر پیکتی زیده نبین نابه گو اماسکان دینن یا پیویس ناکه گو اماسکان دینن اگر خدمت گزاری لویده پیدا ببه کمبون چه نابه پیویستی اماسکان جیوه نگرینگ به ویت نبه بحثا تشتکی دین بکن جمال شخوا ما بحثا نپابند بونا ولاتیان کر از کارن بیجم دیده ما داویه ده لسر دریجاهی 14 روزین قدخیه خلق پابند ندبون ولاتی پابند نبون تفگر پر هبو یعنی از دکارن بیجم قربالغ لبازاری هبو گلک فروشگاه وکری بون تفی گوری بریارا ریو بری جما فیوی ولاتی گو فروشگاه بینا او پیدوین روزانه دفروشمه و بشینکایی بن پیجانه بن فرنجید وی وکری بمینن لیهن فروشگاه دلیه گو پیدوین روزانه تتنن هن فروشگاه تایبت بون به تشتندن وان جیوت کر جبر وی یکی ده هر دو روزین داویه ده هزين أسايشة هزين أولهية لبازاران دقاريان چه كسي گو فرشگاه هاوي وكري بو يعني دهاتن بيه كرن كسي گو پابند چينه به دهات سزا كرن أو خداني وي فرشگاه هزين أولهية دقو تنولو به أمني كارن بخداني فرشگاهان دواب إيرو أم سزا بكن خلقه تاگو خلق پابند ببن و تاگو فرشگاه خود بگرن تاگو كمبونو قربالغ لبازاران چينه به إيرو سكارموي بيجم جمال يعني نبتني لناوا بازاري قرتيبون فيني روي لي أفيا که مدید لهندری بازاری قامشلو و لی تاخین دنجی تاخین سرکبن لهندری بازاری قامشلو فروشگاه به تمامی هاتبن گرتن پشتی نیورو البته اوج یک تدبیرین ریوبریا خسر تاگو هجمارا پیکتیان زیده نبه جماعت باز بوت هفکار من نواز حج بو ایوان آگادارین گیرینگ و برفره کوش قامشلو تلگن تماشاوان هجاج روجاوای کردستانی هم در باسی باکوری کردستانی دبن درباره دیال باکوری کردستانی و داویر یکارین خپاراستنین ویروسا کرونا هفکاری من ماهر یکسل سلاف بوت ماهر ریکارین خپاراستنین ویروسا کرونا ل باکوری کردستانی دچ آسته دن آگاهداریم بر فرحتر شتور بگرم ماهر فرم جمال هاترا گهاندن صبح لهشتی و یک باجاران به تولیبونا پارێزگاران دبن چاودێریya تیمên pişkinînê de dê li nava bajaran venêrîna vîrusa koronayê were kirin û kesên pabendî bergiriya nebin jî dê werne sizadan sibê em karin bêjin pişkinîneke gelekî berfireh bi tevlîbûna hêzên ewlekariyê jî dê li hemû bajara were kirin yek ji van bajaran jî Diyarbekir bûyîna zêde li Diyarbekirê di demên dawiyê de xetereya bajêr zêdetir kiriye. Îro vê çarçoveyê de saziyên sivîlên nûnertiya xebatkarên tenduristiyê dikin daxuyaniyek belavkirin bi tevlîbûna sendîqeya ketkarên tenduristiyê û yekîtiya jûra bijîşkan a Diyarbekirê hata majekirin ku ji destpêka pandemiyê heta niha 340 xebatkarên tenduristiyê tûşî vîrusa koronayê bûne li Diyarbekirê û her wiha du xebatkaran jî jiyana xwe ji dest dane vê çarçoveyê de bal hate kişandin ser rewşa tenduristkarên Diyarbekirê hata majekirin ku ji destpêkê ve heta niha gelek xebatkar bênavber dişiğulin ev yek jî ji aliyê derûniyê ve ji aliyê fîzîkî ve jî bandoreke gelek xirab li ser xebatkarên tenduristiyê kirine hata majekirin ku ew dixwazin kesên ku bênavber heta niha şiğulîne derkevin betlaneyek herîkê mehekê û ji dêvida wan jî ew kesên ku beşên tenduristiyê xwendine û li hêviya kadroyê ne hêviya cîbicîkirina fermî ne werin standin ev yek jî dibêje dêdqada tenduristiyê de rahetbûneke girîng peyda bike di vî warî de daxwazên xebatkarên tenduristiyê hebûn. Li gel vê yekê Cemal dibe ku demên pêşiya me de dîsa biryarek derbarê kesên 65 salî mazintir
وەرە دەرکەتن ji ber ku Bakurê Kurdistanê baweke berdewam vîrusa koronayê belav dibe û kesên ku herî zêde ji vê yekê bandoreke xirab dibînin kesên ixtiyarin kesên temenê wa ji ser 65 ne ji ber vê yekê jî dîsa di rojevê de ku qedexeya derketina ji derve ji bo kesên 65 salî mezintir li hinek bajaran were standin ji xwe di vê çarçoveyê de hinek bergirên sînorkirî jî hatine ragihandin li bajarên wek Sêrtê, Ruhayê, Wanê û El Ezîzê kesên ku 65 salî mezintir bin nikarin tevlî daweta bibin, nikarin tevlî teziyeya bibin ev qedexe ji bo we hatiye ragihandin û her wiha nikarin li wesayîtên veguhestinê nava bajêr jî swar bibin. Li Qersê jî herî dawî ez vê ji bêjim li Qersê gundek çarçoveya pêşîlêgirtina vîrusa koronayê de hatibû karantîna kirin. Em dikarin bêjin Bakurê Kurdistanê matirsereya vîrusa koronayê her berdewam e. Cemal? Spas بۆ te hevkarê min Mahir Yüksel ji Diyarbekirê Tirkiye. Temaşevanên hêja li rojhilatî Derya Navberast krîza navbîna Tirkiye û Yunanistanê de didome. Her du alî hevû dû tawanbar dikin Tirkiye duyem care ku li rojhilatî Derya Navberast navtex ragihand Kiprîs jî li beramberî Tirkiye navtex ragihand. Yekîtiya Ewropa jî helbesta Tirkiye şermezar dike û banga diyalogê û müzakereyan li Ankara. Li Tirkiyeyê Partiya Muxalefeta sereke jî bi hinceta ku mafên Tirkiye rojhilata Derya Navberastê ye piştgirî dide hikûmeta AK Partî. Lêbelê HDP hikûmetê polîtîkayên şerxwaz tawanbar dike û dide zanîn ku ev kiryarên hikûmetê ji bo siyaseta navxweyî. Li rojhilatê behsiya di navbera Tirkiye û Yunanistanê da didome. Her du alî hevû din bi tundkirina alozî û rageşiyê tawanbar dikin û daxuyaniyên tund jî belav dikin. Her wiha Tirkiye ku carekî din li rojhilatê behra spî navtex ragihand. Ji aliyê Yekîtiya Ewropa û Yunanistanê ve hate şermezarkirin û her wiha ji bo Tirkiye banga bi dawî anîna xebatên lêgerinê jî hate kirin. Her wiha aliyên navdewletî jî banga diyalog û muzakereyê li Ankara û Atînayê dikin. Krîza di navbera Ankara û Atînayê da yek ji rojevên sereke yê siyaseta navxwe ya Tirkiyeyê jî. Partiya Muxalefeta sereke CHP di vê mijarê de piştgirî dide hikûmeta AK Partiyê û destnîşan dike. Li rojhilatê behra spî hebûna Tirkiye ji ber hukûqa navdewletî rewa ye. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hayati haklarının savunulmasıdır. Yek ji rojevên eslî li rojhilatê behra spî parastina mafên esasî yên Tirkiyeyê. Tirkiye di qada xwe ya behrê de xwedî rayeya tesarrufê ye. Ev maf ji hukûqa navdewletî tê. Divê paş vegav neavêjin. Ji lûma çûna keştiyên Tirk rast e. Lê ger hikûmet bixwaze mijarên wiha zû çareser bike, divê bi lez û bez navbera xwe û Misrê baş bike. Li aliyê din HDP hikûmetê li herêmê bi polîtikayên şerxwaz û tund sûcdar dike. Li gorî cîgirserokê HDP Garo Paylan, hikûmet ji bo polîtikayên navxweyî li derva polîtikayên şerxwaz dimeşîne. AK Parti maalesef uzunca süredir Mixabin, AK Parti ev demeke dirêje li herêmê polîtikayên şerxwaz û eloz dimeşîne. Dixwaze bi hêza xwe ya leşkerî li rojhilatê behra spî bibe xwedî mafek. Tirkiye niha bi hemû welatên behra spî re di nava krîzekê de ye. Divê welatên li herêmê bi polîtikayeke aştiyane û bi awayekî edlane dahatû û berhemên li rojhilatê behra spî parve bikin. Hikûmet ji bo polîtikaya navxweyî li derve polîtikayeke wiha şerxwaz dimeşîne. Tirkiye keştiya xwe ya sîsmîk ya bi navê Oruç Reîsê ji bo lêgerîn û lêkolînan şandibû Qeraxê Qibrîsê û ragihandina 23 tebaxê ew nevtex ragihandine. Her wiha Ankara nevtexek nû jî ragihand û dazanîn ku keştiya wana sontajê ya bi navê Yewûz wê di navbera 18 tebax û 15 îlonê da. Xebatên xwe yên li rojhilatê behra spî pêkbîne. Li ser vê geşedanê Qibrîs jî li hemberê Tirkiye nevtex ragihand. Ömer Sönmez, Kurdistan 24 Ankara. Belê derbarê dawî kervedanên li ser aloziyên Derya Navberast hevkara min alîn dêrî ji Ankara li gel min e platforma siyasî ya Tirkiye Raya Giştî ya Tirkiye divê derbarê de xwedî çi helbest nalîne mişte.
بله جمال ام بداوین گشتان دست بکن وزیر کارندر و ترکیه مولود چاوشوغلو به جوزف بورل نونر یکتی اروپای کارندر و یه پلابلند جوزف بورل را هفدیتنک پیوندی اک لسر تلفن پیک انی ده هفدیتنا لسر تلفن ده لگوری دخویانی کج علی وزارت کارندر و ترکیه و حتی بلاف کرن کشه این لدریای نوراست حتی نگوتو بیش کرن ده نابر جوزف بورل و وزیر کارندر و ترکیه مولود چاوشوغلو ده لبله لسر ناوروکا او پیوندی تلفن زیادتر آگاهداری جعلی وزارت کارندر و ترکیه و جعلی جوزف بورل و جمع کردن بیشنکو نه حتی بلاف کردن و که تزانین دو داخویانی جوزف بورلیان لهمبری ترکیه دمدیا جهانی ده گلک دنگ و دابون براستی جوزف بورل دو داخویانی خود لهمبری ترکیه گوتبو پنگاون ترکیه دبن صدام کو راگشی لدریای نوراست بلندتر ببن حاجه ترکیه او پنگاوانا او ترگرانه به اوه گیدم دست بلاز راوستینه و هر وها بانگا دیالوگش با یونانستانیش با ترکیه جی کربو جوزف بورل ده داخویانی خود هر وها یکتی اروپای کانسیا یکتی اروپای ده 24 و 25 ایلون ده و که زانین ده جوین انخواین آسایی پیک بینن دوی چارچوبه ده بریار هات داین کو به سروکاتی چارلز میشل سروک کانسیا اروپای رونشتنک ده او جوینان ده 25 و 24 ایلون ده یعنی کنسیل یکتی اروپایی به تایبتی جبو ترکیه و ترگرین ترکیه ین لدریای نوراست بری و بچه جوینک لسر ترکیه ده 24 و 25 ایلون ده لکنسیل یکتی اروپایی ده بری و بچه هر وها که تزانین لعالی دن دندی از وزیر کارندر و یونانستان ایرو به وزیر کارندر و قبرس آناستادیاس را هفدیتنک پیک آنی ده انجام او هفدیتنه ده داخویانی اکش عالی وزیر کارندر و این هر دو دولتان و حتی بلاف کردن ده داخویانی ده گوتن کو لهمبری پرووکاسیون ترکیه او جوینا دنابر وزیر کارندر و این قبرس و یونانستان ده براستی جوینا که گلا کریتیکه داخویانی هر دو وزیر کارندر و ده و حتی گوتن علی دن ایرو پارلمنت و مصر رکفتن دنابر یونانستان و مصر ده پجرانت و که تزانین او رکفتن یعنی دنابر مصر یونانستان و ترکیه ده ببو صدام راگشیان ترکیه نرازی بون آخه آنی بو زمان و هر و ناو تکسک راگهان بو او ناو تکسن نها خلاص سرکه یعنی صدام سرکه یا راگشیل دریای نوراست امتکارم بیشنکو هر سر ساعته که یعنی تکیلیه که دن یکی دیپلماتیک بره و دچل سر کیشه این دریای نوراست امتکارم بیشنکو جمال به زیدبون آگاهیان جان قریشی و گوهستین مده بردوام بند سپاس بوده هفکار من نالین دری کل پیشیا وزارت در یا ترکیه جان قرایی تلگل تماشاگان نظام هرل آنقره دمین نرخاندنین سروی بابت هیچنا سیفت نسلی نبیم اکادمیسیانون ویسکارج آنقره الگلمنه دنباش که سیفدین نها همه بیش دنیای روجاوا حمول عالیکی ترکیه به ایریشباری و دستوردانا روشا روجلاتی دریا ناوراست به ناف دکن بیشن ترکیه دویوان پینگاوین خوی ایریشکار راوستینه نرخاندنا تل سروی بابتی بگرم دست پیکه دکه کی سیفدین بله براستی نرخاندنا وی یکی پیوسته کو سالا 969 وک جمهوریتا قبرسی و پیمانا لوزانه لازم اوری بیراد مرو جبوکو مهو و مجار در حق بحر سفیده دریا سفیده مروف دیم بکی نها و چه 12 ناو آب وقت بیجی ترکی بیجن آدا آیلند به انگلیزی اف 12 نابرا یونان و ترکی دا پرسگریکا گلکی گرنگا وکی دیجی مثلا قبرس نابرا ترک و روما دا مجارکا گلکی گرنگا حتی که اف مجار نونا چاره سرکرن اف مسئله نابرا امی بیجن سیاست دنیای دا و نابرا ترکی دا ناینا چاره سرکرن ترکی وکی هونشی دزانند هفته و چاره دا جبوکو پرزگریت نابرا ترک و اوه قبرس ده هبون آلیا روما ده هبون پرزگریک درکت و هفته چاره ترکی جی دستانی سر امی بیجن کره ده پارچه جبو ویه که دنیا نها
بحرا سپی دا ترکی لغازه دگاره لبل دنیا و لگران قبول ناکه بجیت او در سردان کریا و تبع حقوق و به حق دستانه اول د پیمان لوزانه 16 ماده 16 ده در حق 12 اعضای بحرا دریا سپی دجی حموتش دیارن ترکی نقارب سرخوا البحر سپیدا بله که سیفتی نها ولاتین یکیتی اوروپی بیک دنگی دجوین آخواده افکریارین ترکیه توان بار کرن هر وها ولاتین کل سر دریا ناوراستن همی ولات جوا کریارین ترکیه نرحتن اجدر وی بس حکومتا طرابلوسی و حکومتا طرابلوسی جوه کی تیزانیش صدی دها دستلاتا ویل توایا لیبیای هیا ترکیه کاری پیشتا خو به تنی عالیه کی و گوش صدی دهی نونرتیا لیبیایی بکه کو وان حرکتین خل دریانا و پیک بینه یعنی الگورا باوریات دنیاوی ایریشباری دکاری قبول بکه حالو براستی او ام بيجين صداد ده لبلا وك مجلسك كي خوياندن اجبو في تركي وك مجلسك حقوقي ومشروط بينه بالسرفي اساسي تركي تماشاوانین هیشا ده پیوندی آمده قطبو پیوندی آمد لگل سیفتی نسلی به اکادمی سیانون ویسکارگر پیکوری هم دیدی سر لگل قصب کن بنوچین کندی هم بردوام کن لی ایرانی 168 کسی دم ویروس کرونا مرن پیودار وزارت تندرستی ایرانی گفت که 24 مجموعین بریده 2385 کس لی ایرانی توش ویروس کرونا بون 168 کس به ویروسی مرن با امارانو هجمارا توش بیم ویروس کرونا لی ایرانی گه 340